Hinongilam ka Hinyotrap Integrated Territorial Organization Hitu West Kasil District harengkat ka jinon lang kinongilam ka Hitu Sengkemi haka shitarik risau arjar persau kilalej manikendu yu menteri bedai kemi yakatnat sinardi u eti mondal ban pensngau i kijing abai dai bak kijing bampat don ki office trekam halai tli ki sinardi block a West Kasil District bakenthop yaka rambrai sinardi block kasyalang sinardi block bat karimuliang sinardi block habakren silat patai kubor nakaliang ba personal marthong working president uloang bayakini ki sinardi block sarkar kalade banbu mau nongrem nadu snam arjar arwar Henry hadu menta kakam ban pentre yekti ki block kampat ya cakman uloang bakalabu sibun kijing nak benta ki nongsang snang ban pendep ikikam ina bisnam kalade ba sarkar snam arjar arwar November ba December Rotum ke monore tre hadu mentang ni padu iya ek dak baki nung tre nung building nung tre ke podon kena leng jungi poi pa apa ka sokal ka wan mangai yo kemilenti bagi ek jeng kam jungi kum ka dong ka than bangin yo eta kham jing suk ka kham sting bangin ya ni kendu ai ko Facebook per padu bidon ko yo ka blog te henrei hadu mentang ba asnem ban sakot kini nai November ba December impat iya ka dak kena leng jungi sikun tujur dengan sokal Wasno mai sim kialam ni kini ike. Nam kalian kejongi inyo no put man pendom kam yang ki blok ngen yo ro ba khamsuk pimtip ka jingai kejongi napo ngesu ainuksa na lampi ka bodra ju asam kinwan syadu sharing do blok ka jingai ka don hadu sun 20 kilometer kamde ka basuk yaki pe nadu napo salang ka de ka wei ka blok hadu menta mo to yo ka blok ne dum ta kidang wan hapo ring do blok hang tu ka jingai ka de adon aki soko kilometer pun poisa ring do dai halo kane ki na kali jungi pak lo kinti ek baka sokar bakan la no khamkloi nakaliang ba wan bud khar uloong ba hadu menta kampat don kono ka building nak benta ki office dak ba pentep baka sarkar ka shuwai de ki ying brieu nak benta ki jingtrei bat kebu sibun ki jing nak benta ki pai ba uloong ru ba nakaliang menteri uloong ba katnat kaladap ban pha ka DPR sekatnat finance bat chen on sedang no ya kakam Kejin Budin yang lightly ki sin adi blok po West Kasils ka Ramrai sin adi blok ka Rimuliang sin adi blok bat Shalang sin adi blok Kejin Budin yang kini para jemi po West Kasils kalong ba hadu menta kesgi ba omdon kidak kisin ben i ba ka sarkar kala ya chakmat ban pentulun ni kam hakaban sinano ne ban sedang ya kejing tray kong di building bat kibai te hagajing yakren bat i minister ikla kubur ba nakaliang government kala sim serious kini kam but ula ongru ba nakaliang government sipor arpor kan thung degi dual videos kabamut ba we video in charge ya ga atli blok lani kin debut na ki personal department ban in charge sipor arpor ya kini gisin ari blok te hagajing dei bat building nakaliang minister ula ong ba ka government kala depan prepare ya ga DPR but kan sim kato kan epor ban kre but forward ya ke DPR support finance department but hadin bala finalize naga liang finance department ka kam kan ya syakmat government kan sedang nak ijik bentre ya ka full fledged building ya ki baru lagi teliki sinadi department pada ulang ruba ka sarkar ka penkre om tang kini kelai teli ki sinadi blok hendrei ya baru kendai teli ki blok pertama kumbala propose dari sarkar hakini snem beladep nadu arjar atawar te ka government kala ya syakmat hak ban penkre ban pentraino ban sedang no ya baru kini ki kalau penkre ya DPR ya baru kini ki kendai teli ki blok pertama ko kumbala propose kumbala ya kedaka sarkar kini snem beladep te kani kajing ong yipi ba bamdan kini ki building mentara kala snem me kala ya nadu nomor arjar atawar hadu mentang ba kidon ki shuwai no ki on rented house kiron ya kini ki kidon ki pentre ki lengbang kini ki rented house andre ki sim de yingwai om de ki building jong government ti ki pai ba ki sim sutom halaban lek dan kam ki ni ki blok pertama kan Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya